أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و پسند هر جوی الله رب عالمه. صلاة و سلام خدا سر پیغمبر بن سید و سرور و ریزان و سرو کمی محمد بی علیه الصلاة والسلام و لسر مالبات و یهیشا و حواله و گرین وی گدریا خود تعالی در جهاد و خبات و برخودان کرنا و لسر چقای گلپی ریچ و شوپاما ممشن حتا روشا داوی حتا روشا قیامت. گلی تماشاوانا گلی خوشکو برای نیجا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اون تر دب خیراتن سر چاواراتن گلی تماشاوانا دیسد وشانه که زندیده برنامه که ده انشالله بهورنا گلی تماشاوانا خودی به اره انشالله دیسا کتاب رب عالمه قرآن پیروز امی چند آیتا بیجن و حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام ایرو مشاره ما بگرانی ویل سر قناعت و پاقشیا گمهو خواجن نخواستنی، یعنی مهو نخوازی تشتا نخوازی. قناعت یعنی تشتا گو رب العالمین دائما اما بی قایل بن دل مال سر رونی و عفاف یعنی گمهو تشتا نخوازی پارسکتیه نکی و خواستنی نکی. ندر حقی وید انشالله امی چند آیتا و چند حدیثا انشالله می بیشن. بله گلی تماشوانم چقدر تشتی گو سرخوشیه چیکن حرامه. ماده گو الکل دنال ده هبه نابه و içki به نابه و بیرا به نابه و شامپانیا به چه به بلا به حرام گناه. یعنی هر مسلمان ده به گو بیا زانی به نه تشتکی و شرطیا و نه تشتکی بدزیا. زنا جی عینی ولویا زنا رب عالم ده نزیک جی نبن ولا تقربوا الزنا نزیکی زنای نبن. زنا تشتکی فحش و چپالا و رک پیسا. ناخو چقدر تشتی گو انسانی نزیکی زنای بکه سوقی بال زنای بکه او تشت حراما و گناه. بله حوالی علی خباتات به از البودرومي مجبور تشغلم حيرا عيشي وكل و جهه اوتيلا لبر و بيلاجا دبراغو فحشاتي زنا رطبون içki چقدر شتي حرام قولي هيا خباتا دوادرا دا او شي حرام گناه شريكي جوي گن هيريا البر و بيلاجا دوا اوتيلا دا دوا لقنتيگو içki تيده هيا و حرامی تیده تی کرن وقتا گو ون وادرا بشغلن ون جی آلیکاریه جوا گناه را دکن حرام گناه. ون بیامه چند دور دا لبر وی پیلاجی امی اوتیله که چکن امی دوی اوتیله دا بخبتن هاگر تا هوستا بی هاگر تا سواق جی بی هاگر تا اشتر بشن بویاق جی بی هاگر تا دیوار جی بی هاگر تا جیران آوا گریدی هاگر تا آبا آوا گریدی هاگر تا بخچوانی وی اوتیله بی ولا حاصل كلام تشيشي دور ده بكي حتى جو او اوتيل هبه البروي بيلاجي بلكي 50 سال جي دوام بكي بلكي 100 سال جي دوام بكي دور ده چقا گنه هاتنا کرن زنا içki قمار رطبون چيپلاق تجي شريكي وي گنهي دوي گوتا هاري عيشك يا حلال بكي تمام تعيشنا عيشة حلال زعفن هرش خورا جي چوله جي سره چيه پشتیه دارا مله دارا بینا و دارا بفروشا بخیر ترش ویشی هرا لسوک بغدانوس بفروشا لیمونا بفروشا سمیتا بفروشا پچتا بفروشا بخیر ترش ویشی. گلی تماشاوانا منتظر بخیراتن حوالی ما سر چاوارا حوالی فرحات مدر توڑی ما سر چاوارات علیکم السلام اهلا و سهلا. بله ده بحثا قناعت دا قناعت يعني تشتاق رب العالمين دائما اما بي قايل بين دلي مل سروني تمام و نخواستني مو تشتا نخوازي رب العالمين بيجي
Sureti Hud ayeta şeşa. Neve çeh tişta birih gol ser ve arde خودی رح بی بگروک بی تشتا برح گول سر و عرضه طلبتن رزقي وي لسر الله تعالى يعني خو تعالى بي ازي رزقي وبدموام نكمنا حيرا رزقي خدا الرزق لسر منا ربي عالم دبي الصدقه جكير مو قنجي صدقه مبدي كي وان فقيره گودريا خودي دا هاتنا حبس كرن يعني اب جهاد و اب خدمتا اسلامي و مشغولن وجبر ويك نكارن هنش خونه تجارت وعيش وكارك بكن وإنسان نزان جد بقي زنجين يعني جبر قوتشتا ناقوازن بارسكتي ناكن نزان وزنجين ودولمند حسبين وبفهيتي وبشرمي تشتاش خلقي ناقوازن آباني ولو صدقة قنجي بمهول وانا بكيم. Merhaba, selamun aleyküm. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رنجات طيبة بقرا موسيقى خو بقرا. ها. Hacım merhaba, nasılsın? Merhaba Serçava, ahlen ve sahlen. Nereden katılıyorsun yayına? Ben Mardin. Sen nereden? Ankara'dan katılıyorum Hacı dayı. Ahlen ve sahlen. Sen Kürtçe biliyorsun. Bilmiyorum. Buyurun, sen ne iş yapıyorsun? Ben bahçıvanım. Nerede bahçıvanı yapıyorsun? Yani ne bahçıvanı? Ankara'dayım. Yani ne bahçıvanlığı yapıyorsun? Apartmanda ağaç sulama, Tamam. Yani çiçek sulama. apartman olsa bir şey olmaz. Fakat senden önce biz bu Bodrum, Marmaris, bu sahil, plaj bölgelerindeki otellerden bahsettik. O otellerde çalışanlar, velev ki orada bahçıvanlık da yapsalar, o oteller zina, çıplaklık, içki yerleri haram işlediği için orada çalışanların hepsi o günaha ortak oluyor. Ortak oluyorlar değil mi? Evet. Vay be. Çıplaklığın merkezi olan o plajlar, zinanın, yani artık çıplaklıktan da öteye gitmiş. Artık o plajlar, o oteller zinanın merkezidir. Zinanın bataklığıdır. Zinanın bataklığı olmuşlar. Onun için Allahu Teala böyle bizi musibetlerle cezalandırıyor. Ya sel, ya başımıza seller gelecek, ya depremler gelecek, ya yangınlar gelecek, ya hastalıklar gelecek. Hepsi bu zinanın açık açık yapıldığından, zinanın çoğalmasından, içkinin, kumarın, çıplaklığın, deyyüslüğün çoğalmasından da Allahu Teala bizi böyle cezalandırıyor. Evet, haklısın Hacı amca. Haklısın ama yapacak bir şey yok. Böyle gelmiş, böyle gidiyor. Değil mi? Valla yapacak çok bir şey var. Tövbe edeceğiz. Allah'ın kitabına, Allah'ın anayasası olan Kur'an-ı Kerim'e döneceğiz. Evet. Bu kitabı hayatımıza kılavuz ve rehber edeceğiz. Yaşantımızı ve yaşamamızı bu Kur'an'a göre düzenleyeceğiz. Allahu Teala da bize mağfiret edecek. Evet. Çok haklısın. Ne diyor? Çok haklısın amca. Evet. Buyurun, senin sormak istediğin soruları var mı? Senin soruların var mı? Siz nerede yaşıyorsunuz Hacı abi? Ben Mardin'deyim. Ben Mardin'deyim. Mardin'e selamlar başkentten. Ahlen ve sahlen. Ben de ilk başta siz idiniz. Size şey yapayım dedim böyle. Yayına ahlen ve sahlen. İyi ki beni çağırdın. Ahlen ve sahlen. Ya birisi mesaj yazmış hacım burada yorum yapmış. Söyle, mesajı oku. Bu hocadan korkulur diyor. Korkan gitsin. Madem korkuyorsa gitsin. Onu zorla burada tutan mı var? Gitsin. Madem Hocam korkuyorsa gitsin. Hocam doğruları söylüyor aslında ama uygulayan yok yani, değil mi? Hasabına gelmeyenler tabii ki yani korkar. Evet. Bu hocadan korkulur demiştir. Sizi izliyor zaten. Abi Resul Bey. Ben arı kovanına çomak soktuğum için
onların hesabına gelmeyen ayet ve hadisleri, vaazleri yaptığım için onların hesabına gelmiyor. Tabii ki korkuyor. Hocadan korkulur. Hasta olan çocuk doktordan, iğneden korkuyor. Neden? Sizi dinliyor hala şimdi. Neden? Çünkü o iğneni ona eziyet, işkence veriyor ya, acıtıyor. Ondan korkuyor. Fakat akıllı, başta olan anne ve babası zorla o çocuğuna iğne vurduruyor. Her ne kadar acısa da dahi. Eğer akıllı olsalar, Allah'ın vermiş olduğu o aklı kullansalar, bu ayet ve hadisler her ne kadar onları biraz acıtsa da fakat onlara maneviyatına, dünya veya ahiretlerine şifadır. Aynen katılıyorum hocam size. Evet. Buyurun, senin sormak istediğin sorular var mı? Aklıma gelmiyor bir soru şu anda ya. Doğruları söylüyorsun hacamca. Ben sana bir soru sorayım. Her gelen kişiye ben aynı bir soru sorayım. Tek bir soru. Sor amca. Bizi kelime-i şehadeti söyler misin? Kelime-i şehadet mi getireyim? Evet. O yazmış ki önce onun yorumunu okuyayım sana. Sana diyor ki izliyorsun şimdi. Allah'tan başka hiç kimseden korkmuyoruz diyor. Evet. Allah'tan başka kimseden korkmuyor. Hele kelime-i şehadeti bize söyle, sonra manasını da tekrarlayalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. La, çenemizi kapamayı bizlere nasip eyle Allah'ım diyeceğiz. Peki manası nedir manası? Manasını aklıma gelmiyor hacım ya. Biliyordum da. Tamam, ben söylerim. Sen dinle, ben söylerim, tekrarlayacağız inşallah. Şehadet ederim. Yani kalben inanıyorum ki Şehadet ederim. Kalben inanıyorum ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim Allah'tan ki başka Allah'ın elçisidir, peygamberidir. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Yani bir tek hak ilah vardır, o da Allah'tır. Peki ilah ne demek? İlah demek kendisine itaat edilen kişi. Yani biz sadece Allah'ın emir ve yasaklarına itaat ederiz. İlah demek evet. kanun belirleyen. İlah demek yasa belirleyen. İlah demek insanlara emir ve yasak veren kişi demektir. Yani Allah'tan başka bu görevi, bu rolünde oynayanlar çoktur. Yani Allah'tan başka kanun belirleyenler, yasa belirleyenler, insanlara emir ve yasak verenler çoktur. Bunlar sahte ilahlardır. Biz bu sahte ilahları tanımıyoruz, red ve inkar ediyoruz. Sadece Allah'ı kendimize ilah kabul ediyoruz. Yani sadece Allah'ı kanun koyucu ve yasa belirleyici olarak tanıyoruz. Allah'tan başka kimseyi yasa belirleyici, kanun belirleyici olarak kabul etmiyoruz. İlahın manası budur. Hocam izleyicim diyor ki yorum yapmış size. Mahmut Bey, Mahmut Baba ismi. Madem bu kadar bilgili neden burada yayın açıyor diyor. Zaten cevabını da kendisi vermiş. Bu bilgileri insanların olduğu her yerde dağıtmamız gerekir. Sen neden oradasın? O soruyu soran neden buradadır? İnsanlar nerede olursa Allah'ın mesajını, Allah'ın kitabını oraya götürmemiz gerekir. Diyor ki bu TikTok kötülüklerin kanalizasyonu, çöplüklerin, hayasızlığın, çıplaklığın, zinanın, bütün kötülüklerin aktığı bir kanalizasyondur. Buradan mücadele, bu kötülüklerle, bu fuhşiyatla, bu zinala, bu edepsizliklerle mücadele etmek için, Allah'ın mesajını yaymak için buradayız. Allah'ın dinini anlatmak için. Madem kötüyse o kişinin ne işi var burada? Diyor ki hocam, sözünü balla kesiyorum. Neden hoca camiye gitmiyor da burada vaaz ediyor diyor. Tamam, şimdi ben camiye gitsem bu saatte camide kim var? Bu saatte kimse yok camide. Var? Doğru söylüyorsun. Ben Haklısın. gideyim camide o duvarlara mı İslam'ı anlatayım? Yoksa burada binlerce kişiye mi İslam'ı anlatayım? Çok doğru. Yani hocanın görevi nedir? Hocanın görevi sadece günde 5 vakit gidip 2 ihtiyarın arkasında onlara namaz kıldırmak mı? Ezan okuyup 2 ihtiyar, emekli olmuş, gözü görmeyiş, kulağı duymayan 2 tane ihtiyar adama namaz kıldırmak mı hocanın görevi?
Hayır. Hocanın görevi Hocam ayetlerini, peygamberin hadislerini yani Allah'ın dinini insanlara ulaştırmaktır, yaymaktır. En iyi fırsat bu sosyal medyadır. hocam bir de şöyle diyor, sözünü kesiyorum. Madem günahsa hocanın bu TikTok'ta ne işi var diyor. TikTok Subhanallah. Ya günahsa diyor. hala anlamadıysa boş ver. Ben anlamazım. Ben sabahtan beri ben ne anlatıyorum? Hala anlamamış. Anlamamış demek. Evet. Bir yorumcu mu Evet. bak? Diyor ki bir Bak vakıf açsın diyor hocam, bir gençleri bilgilendirsin diyor. evet biz de o Seyirci. vazifemizi yapıyoruz. Vakıf açsın hocam diyor. Yok biz vakıf açmayız. Ha işte benim Ondan vakfım hariç kaç tane hoca var TikTok'ta diyor. TikTok'ta vaaz ediyorlar diyor. Tabii ki o insanlar burada çoğunluk, değil mi? olacak. Ya yok yani TikTok bütün kötülüklerin yeri mi olsun? Yani o TikTok'ta hiç iyi şeyler Adı. karşımıza çıkmasın. Yani hep o kendini erkeklere benzeten kadınlar, kendini kadınlara benzeten o erkekler, o fahşiyat, o çıplak kadınlar, o edepsiz erkekler, kadınlar mı hep TikTok'ta olsun? Tabii çoğunluğun olduğu yerde de bunun anlatılmalı değil mi yani? Bilgilendirilmeli bence biraz. Evet. Sayın hocam teşekkürler bilgilerinize. Evet. Şimdi hani semt pazarları oluyor. Hani haftada bir iki gün mahallelerde pazar oluyor. Belediye diyor ki şu cadde, şu sokakta pazar kurulacak. Mesela çarşamba pazarı, bilmem ne Evet. pazarı. Ya şimdi sen de bir taplacısın. Sen de bir esnafsın. Belediyenin belirlemiş olduğu o halkın bütün şehir halkı hatta köylerden gelen halkın geldiği o sokakta oraya mı taplayı kurarsın malını satarsın yoksa o kenar mahallelerde kimsenin uğramadığı mahallenin bir köşesinde mi taplanı mı sen kurarsın sen sebze meyve satarsın orada bir kişi yaz müşteri gelecek ya gelmeyecek fakat pazarın kurulduğu yere gidersen sen hemen oradan mal satarsın. Şu anda camilerde hiç kimse yok. Olsa dahi namaz vakitlerinde bir iki tane emekli ihtiyar var. Başka İhtiyarlar var. gençler yok Fakat, yani öyle mi? fakat bu saatte binlerce kişi TikTok'tadır. Biz burada İslam'ı anlatıyoruz. Biz burada ticaret etmiyoruz. Biz burada edepsizlik, çıplaklık, hayasızlık yapmıyoruz. Biz burada Allah'ın dinini anlatıyoruz. Hocam şu an burada da beni izleyen, bizi izleyen 4 kişi var yalnız. Fazla da kişi yok. Gelen gidiyor. Bakıp gidiyor. Evet valla bizde çok yüze yakındı şimdi 55'e geldi. Ben 4 kişi izliyor beni şu anda. Sizi kaç kişi izliyor hocam? Şu anda 55 kişi. Maşallah. Beni izleyen az yalnız şu anda. Ya izleyicimin bir yorumu daha var size. Başımıza gelen hep diyor gelmişse hocadan gelmiş diye. Niye hocadan gelmiş ki? Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Başımıza gelenler neyden de biliyor musun? Allah'ın kanunları ve anayasası içimizde hakim olmadığı için, beşeri kanunlar içimizde hakim olduğu için, layıklık, demokrasi, komünizm, sosyalizm gibi kafirlerin örf ve adetleri, zina, çıplaklık, içki, kumar, faiz, her türlü kötülükler açıktan açıklığa artık utanma olmadan her yapılıyor ve tabii ki imamlar da bunlara sessiz kaldığı için böyle hakkı haykırmadıkları için o Allah'ın şeriatıyla hükmetmeyen yöneticilere e, nasihat ve vaaz vermedikleri için işte böyle başımıza musibetler gelir. Daha iyi de Allah rahatlık versin. Teşekkürler. Ağzına sağlık hocam. Allah razı olsun bilgilerinden dolayı. Anlayanlar anladı. Anlamayanlar yine saz çalmaya devam ediyor. Aynen öyle. Aynen. Aynen. Daha iyi de Allah Halen rahatlık versin. yorumlarda halen anlamayanlar var. Sanki biz Vallahi bilmiyoruz diyor. Sanki bilmiyoruz. Keşke dediği gibi olsan diyor. evet, Yani evet. yorum yapıyorlar. Hadi kendine iyi bak Daha iyi amcam. Allah rahatlık İşe versin. Sen de gidiyor, Allah işe gideceğim ben.
پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبیجه زنگینی نه او گو مال مهزیده بی زنگینی دلا یعنی گو دل تا ای دولمند بی زنگین بی قناعت تا دل تا سرونه ها زنگینی اوا چقا مال زیده جی بی گو دل تا لسر ننوره دل تا پی نی خوش بی نی قایل بی او نه زنگینی قناعت هم دیستا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجه محقق ایدکار و قزنج دیا محقق اخلاص بویا اوه گو مسلمان ببی ایگو مسلمان ببی و رزقی وی تیراوی بی و تشتاگو خود دای دا قناعتا وی پی چه بو بی ها او انسانه ولود کار و قزنج دی او اخلاص بویا ماذا عول مسلمان تی عول دبی گو مسلمان بی و خود تعالی رزق کی تیراوی دا بیه دا اما گو تیراوی بکیم و تشتاگو خود دای دا قناعتا وی چه بی ها بی ولود کار و قزنج دی دیسا اصحابیه کی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نابیمی حکیم کری حیزاما دبی من پیغمبر تشتک خواست دامن دیسا مخواست و دامن یعنی هاتیه مال زکات خوازه مال یکی فقیر بو یا هاتیه شخورا مال زکات خوازه دبی مخواست و مخواست دامن پیرا پیغمبرش منو گفت گو یا حکیم گو اب ماله ها مالکی کسک و شیرینا کسی گو بجامیری بگره يعني احتياجاوي هبه وبجاميري بقري وبركات جيرة كبيدا لكسيقو بجيتشع برشي بقري وبخوازي بركات جيرة نا كبيدا يعني إنساني كي قو بيخوستن تشتكي بديدا ومحتاج بي وياك تشتكي بديدا اوي خيري جي بيني لي وقتا قو جيتشع برشي وجزيدا بوني اما تشتا بخوازي ابيات خيري جيناكي وبركتنا كبيدا وی ببی وکا وی گو همه دخوی و تیر ناخوی دست برجور چیترش دست برجور کی جانا ای گو دده ای برجر اوی گو تخوازه یعنی گو تبخوازه ام نتشتکی خواشا لی وقتی گو بی خواستن یک تشتکی بده تا تشنابه ای دی پیشتی گو پیغمبر اب اشتغالی گوت حکیم دبی یا رسول خودی اصون خون بوی خدای گوت بحقی شاندیا اجبر پیداش تک کسی دی اتشتاش خلکی نخوازم حتی گوازی ساغبم اجنما تک کسی تشتات خوازم بو زمانی ابو بکر خلیفتیتی ابو بکر باکر یه دا گود دقنا بحراوی زکات بدیه دی فقیر بو نچو بو زمانی عمر دا خلیفتیتی عمر دیشی دیسا باکروی گوورا زکات بدمتا اوشی نبول حضرت عمر گویا جماعتا مسلمانا گو ازوت کما شاهد گو شاهد من وای از حقی وی زکات دمی دا اونابن دا یعنی بلاون زانبن دا ایدی پیشتی پیغمبر را حتی وفات کرشی اب حکیم تشتک شکسی نخواست جبال گو پیغمبر اب شتغالی جیر گو تبو ایدی گو از نما آلیم یعنی تماشا وزنه که الپرسه و میزنم یک دبی از شافعی ما لاز وکا حنیفیه ما سکانم دسمش بگرم آننا یا دسمش گرتن فرق ناکی وکا هوا یعنی ده هر چار مذهب داشتی دسمش گرتن وکا هوا لبلد کاری بیاز وکا حنیفیه دسمش هم نیدیش پیرک از زلام و پیرک دسمش هم جم ناشکی دست زلام پیرک کی بکبه پیرک کی زلام کی بکبه ولو قصدی کاشی به دسمش ناشکی و یا راحت و سبق جی اوا یعنی تکاری خوب ویشی بگیریم از معنا خونا نزانم یعنی تماشاوانا از معنا خونا نزانم یا مثلا رب عالم اب içkiye ve dünyaya yasak kiriye çima او سرخوشیه چید کی لی içkiye di cennete de سرخوشیه چینا کی ne o ki ve dünyaya اش گنده کربران خلیل ایما میر باجار میردینی
بله. ابو موسى اشعري دبي ام پیغمبر عليه الصلاه والسلام چون حربك ام شش حب دورو لدوهك سوارد بون، يعني بما شش حبات دوهك هبون ام دورو لوي دوه سوارد بون ديدي اما پیخواس بون چاروخي ما نبون شکاله ما نبون حتى دي لنگي ما قلشين نينوكي ما جيكتن ابد بي نينو كامن قطبو پیخواس ودناوا وا كفرادا وان ستريادا نينو كامن جيكت قالك نينجي ما قلشين، يعني نينجي قالك اجما نينجي ما قلشين طرشين ماجي ما تشكل ما بوت قبال قماش كنجك مال بيخو بيجان لو ما نابي وي حربي بو حربا قبالا حربا كنجا، يعني شبو ما كنج بوت مال نينجي خو ما بيجاندن ابو بردا وتيقو اب حديث قوت نخوس قو يعني خيراوي ايدي بشوطي رياي وكا بكفيدا، يعني مجبو خدي ما اب خيراها كريا ام في خيرا خوا ام نابجن، يعني مفام قوت لبلي ندخست قو جارك دي بيجي جبر قو وكا رياي نكفيدا خيرا ونشوطي واجبو خدي بكر بني. پیغمبر عليه الصلاة والسلام ديسا يعني تماشوانا اب حديثين پیغمبر عليه الصلاة والسلام اب رياض الصالحين بباغي قنجا رياض الصالحين جوا شانخانيان وبهاري دركتيه بكرمانجية عربي بكرمانجي بهبرة اب عربية اب كردية بكردي و دست برشور چترش یه برشیر و دست پی بکا به ایگو نیزی کی تنه، يعني وقتی گوت بازی خیره کی بکا عاول تیوی خیره لکی بکی ایگو نیزی کی تنه عاول صدقه لئی اقربای خوا خویی خوا نیزی کی خوا پیرکا خوا زارو کی خوا دیوباب خوا ایگو نیزی کی تنه قنجی عاول لوا بکا و صدقه قنج اوا یا گو زیده تبدي زیده تبه و تبدي و کسی گو به از ناخواسم و خود تعالی جوی زنگین بکی کسی گو به ازی زنگین بچابه زنگینی الخمیزین و خود تعالی وی زنگین بکی و کسی گو خوش خوستنی بپارزه و خود تعالی جوی محافظه بکی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به سرهب اصرار تشتا نخوازن، يعني جهبال خوا تشتكي ولو بأدبي بحيائي بفهيتي نخوازا سرهب نخوازا لولا وقتي قو تشتكي بخوازي وحبالي تا بيدلي خوا جفهيتيا بدي تا بركت تناكبيدا، يعني تشتك جكي خوست ورابو داتا ليش فهيتيا داتا جعيب وشرميا داتا بيدلي خوا بدل خدا اب هنگی برکت اشترا ناکبی دا تخیره جوی تشتی ناکی ارید ده تشی لیش بوگو بدلی ویبو حرام گونه اشترا برکت ناکبی دا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی او کسی گو خوستنی بکی همه دائم تشتاش خلکت خوازه و تشتات خوازه پارسکتیت که دبی اوی روشا قیامتی ولی حضور خوده گو باید دروی ویدا پچا گوشت نمایا دروی ویدا پچا گوشت نمایا. دیسا عبدالرحمن کوری عوف او جا اصحابی کی پیغمبرم دبی ام نه کس بون یان حبت هشت بون پیغمبرش منه گوت ما کاو ناین
البردستي من ون بيعتي ناكن بمرا يعني سوزكي جمرة بدن وما يا رسول خدي منا دنيزيك دم ابترى بيعت كر ديسا بيخمر قو ما ون بيعتي ناكن دبي ما دستي خد ريشي بيخمر كر ما يا رسول خدي عمل بردستي تصون بوخن السوز بدن يجبو يتشي قو عبادت جاء الله تنير بكن وتشريكا جيري تشينكن وبينج الميجي خو بكن ويطعيا خدي بكن وبدزي تشتاقود وتكسي تشتاش كسي نخوازن تتشتش خلكي نخوازن ديدي فان حشت كسيقو دبي اما بيخمر ابسوزاها مدام دبي قالك جارا كوبالي كيجما شفاي كيجما داري كيجما تكز ونتخوستن لولاش بيخمر ابسوزاها دابون يعني تشتكش دستيوا كتمانا جيم شكسينة تخوستن ندقو كاكو بالي مكتيا كاكو بالي مدى دسمن پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی او کسی گو اما تشتاش خلکی بخوازه جبو گو مانیوی زیدب بی پیغمبر دبی اوش خوره آگرد خوازه دیدی یان بلا زیدب که یا بلا کم بکی هر خوستنا گو تتخوازه تا آگر لخوا زیدت کی دیدی تتخوازه زحف بخوازه تتخوازه هندک بخوازه اب خوستنا گو بی احتیاجی بی جبو گو تدبی اما بلا زنگین ببم ازنگین ببم لیوقتی گو تو مجبور مای احتیاجات چه بو تهرت بخوازي نقولها پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي خوستن تشتكي زحمته وروي إنساني تيشيني إلا وقتي قو هاري حقيقة جسروك ومصنكي بخوازي يعني عيشكي مجبوري بس كتا مجبوريتي دا وهاري بخوازي بالجيران كان مثلا فلان تشتي أو هنجي نقولها پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی او کسی خو بکی کفیل جمرا سوز بده گواز تک کسی تشتاش کسی ناخوازم اجازه کفیلتیا جنت جره بکم یعنی تک کفیلتیه بکا تک غارانتیه بده من خو بکا کفیله گو بیات شکی شکسی ناخوازم پیغمبر بيشد بي اجي ازي حكمه كفيله جنتي خواستن دسي دفرة تندا حلالا ابو بشر قبيصة او جي اصحابي كي پیغمبرا دبي ازروجه كي محتاج بوم باركي جران من هالبرتقو سرخوا يعني اسكتمو بن باركي دا ازهات ما جب پیغمبر صلى الله عليه وسلم جبو جو از مالكي تشكي بدي من تخوازيا مالي زكاتي شكل مگو كا مالي زكاتي بدي من پیغ اوي جو دكا رابا هر مال اخوا حتى جو مالي صدقي مالي زكاتي وري امي بدنتا امي تا بحراتا بشين وگویا قبيسة خوستن جبو سي كسا تني حلالا سي كس تني قارن ورن زكاتي بخوازن تشتا بخوازن يك مروي گو باركي گران بار كريا يعني مصيبتك بسردا هاتيا اب انساني ولو دكاري هاري بخوازي جير خوستن حلالا دقنا خوشوي مصيبتي خلاص بكي يكجي او مروي گو آفاتك بسردا هاتيا ومالي وي تلف كريا مثلا قرال بازي وي دايا يان آقر بخاني وي كتيا يان اشترى بيجم عرباوي قزا كريا يعني بلاكك بسردا هاتيا ومالي وي تشوه لاكي او جي هاري بخوازي او جي حلالا لقن هناك حياة خو بمشيني خوصن جبوي حلالا حتى جبوغو حياة خو هناك مال بدس بخي حلالا ويكجي او مرويغو فقيري وخيزاني لي بيدا بويا حتى جو سي مرف بهشو جي قومي وي عقلمند بي ولا ابي فقيرة سي انسان قومي وي قرار بدن او جو بي فقيرة تمام او انساني ولو شكاري بخوازي جوا هر سي كسا بيوا حلال
نينا يعني نحلال قومه تشتاب خوازي قال لي تماشوانا أزهنك البرسي وميزينم بله قال لي تماشوانا قال لي خشكو براني جا أمي هنك البرسي وميزينك تشيب برسي وهنا هوالي حسن دلال دبيجي كس نبو قوم مبلودا ما بخويني ميجي لسر انترنت التلفوني دا خوان ما قبول دبي أنا لا قلت أقوازي خيرك بكم خوارنك بدم تشتكي يا زي بدم خواندنا مبلودي نفرزة نشرطة يعني قلت نخويني يجي توي خيرا خو بكي ديسا خيراتا مقبولة ها أو خيرا خواندنا مبلودي قويدي مسلمان نب كوم دبين وصلوات على سيد بيخمر دين عليه الصلاة والسلام وبحث حياته وجيانا ويدي كنا بيدي خيرك ديه يعني خيرك ديه بسري خويا يعني قلت وين مبلودي نخويني يجي خيرات دعناتا وخوارناتا وخيراتا ديسا تيجه ويدي ترسل تلفوني انترنت يجي خوندية ديسا زراناك يعني تشيد بين باشا هبا كرم كم هبالي الحمد لله مبرساتا فهم نكر هبالي محمد كرمكن خيراتم او قيلة بتسوي بوجه ماشي السلام عليكم وعليكم السلام وش كودرين هبالي محمد ما قلتش كودين السر تعبانة ويران شيء شو كاريتكن ام الان قرينا متشغلين بعردانه كركيه هذا خذ تعالى قوتي بديوا امي قولي ترى تسوي ماشي جاني وسابي انا شو راسي بيو ايدي وشاب ضانيتكن يعني شيء وشيا ايه عردي وشيا عردا شيا عردي ما ايه خيارة ايه خيارة توزك ها ايه خيارة ايه توزك كم تشينه يا علاج قبرة فلان وليدكن قبرة علاج درمان هرمون عليك وجه عليك وانا قوا خيارة وا او كحمويه هرمون ودرمان وعلاج انا قبرة مبرنا ايه هرمون ايه هرمون اما قبرة اللي اختار الجاي هنا او قبرة جي تعما وانا خوشتك يا قو او قبرة نبي تعما وي خوشتر بي لا ولا خوش بيان زانه انا خياري قندا ويجو هالو الواس سرا مرا تشد بن وقبرة ناكن ما تندعي برهب تعما واشقا جف فرقا وهيا اري خوش اري اري خوارنا قو قبرة بو تعم تيد ناميني اري ورا فينا تيه كام قو برسي وهابن كرمكن ولا برسيمه رودا برسي تيه يقول يا سيدي خوجة تسجل اليوم كيف الشغله إذا كاش من تعقيبك جمالي خورا بيجن حمو تعقيبات تمام حمو من تعقيب حوال مبالي خورا حمو بيجا خوجة ثم تعقيب كيف تعقيب كيف ما تعقيب كيف لا هيدي أقول به سر شوال أنا وسانا أقول به دبي الزلامي خلت بيجيب الميش بكن ناكي ولا القرآن خوش يدخويني ماضي تشاوا ويقايل بكم يا وظيفة جنومير أو خوشكاتي جبر بيجن أمري هبدو بقنجي بكن منعاه هبدو بكن شخرابية بيرك نكاري كوتكي وزورية لي بكي أو قوة دسي بيرك دنينا قوتاوي بيناكي ها بلاد خوشكاتي هرتم جير بيجن
وتاقو خو بيدنگ بكي وعلاقة خو بي نويني وبمنتجة دا بيرك جي بي گناه كارد بي بلا شير بيجي دي گناه استو زلام دي وقتی گو نكي ايدي گناه دمين استو زلام دي اما هرتم شير بيجا گلی تماشاوانا کازي شارزه benim de şarja telefonu hindik maya بله جنابتی چاوا چید به حواله ولقان گوت یما چلو جنابتی موسر خود را که جنابتی زاف رحت امو چلو چید که دی بیشه از بنیتم جنابتی سر خوراکم تنیتا خوانی دی دیتی دسمه آوا که بخوده بکه بدنا خو همی کشیل بکه تمام تشتکی دینینا نیت از بنیتم جنابتی سر خوراکم و بدنا خو همی کشیل بکه تمام آب پیدا به هر که نه تمام بله ایگو وره مهوانداری بلا وره من وکر یا مهوان مهوان کی مهوان وره بلا وره پرسه خوب که گلی مهوانا وره ایگو بخوازه وره پرسه خوب که بلا وره یک دبی عمل میجا عشای هیمه نکر یوم کتنا خودا کنگی نیوه شوه طرابین میجا خو عشای بکم حتی الميجا الصبي يجي وقتي عشاية هيقو ملاي الصبي بانك ندابي حتى إمساكي وقتي الميجا عشاية زكاة برا چقاسة مالي مو چقا چويد بي زكاة لي چويد بي حوالي سيد خاني جزيري ناقو بقاسي حتى 5 غرام زير بريتا چيبون يا حتى 5 غرام زير تهبن يعني جي والقاسي برا هبي زكاة لي تكبين ناو او هدیه گو دعوت دا ایگو بوکه ببن دانه بوکه او حقی بوکه نا هدیه گوش بوکه را هاتمن او انا حقی بوکه نا دبی گو کجه نستنی اماله مایمی کایسه چاوره هنو سانم ایگوش گوتنه من عاد جی هنا و ایگو کیفا واجی گوتنه ملته هنا من اولی اسماعیل خودش تنازی بزوده از وشانا زندی چناکم اینترنت هم متونه بو یعنی تماشاوانا او هناك اینترنت سیار هنا ولو دل پریزه ددن سیاره هنا کودری گول پریزه دان اینترنت دکشینه ام الواد گرن نا گرن ام پیدا ناکن هناك ارزان هنا ترك تلقومنا ارزانن ام وا پیدا دکن به جهاز ام الواد گرن پرسن به جهاز نمانا ابانه ترک سله به سوپر باکسا سوپر فاکسا به چیا او زیده بهانا اگر اب جهازی ولو زیده بهنه کاره هبن وان اینترنت جهازی اینترنت سیار نابه وا چیا نزانم ولا حاصل ولو سي جهازك سيارة دبل بريزة ددن بخولا ببنا كودر البريزة بدن انترنت دكشيني يعني هاباني ولو قون كاربن شمارة بيدا بكن لجم كي هبن ونبخيراق وشمارة بيشينن ولو حقي ويجي بي امي حقي بدن وام دكاربن ايدي وشانكا زندي هرتم انترنت ام هابي ام وشاني زندي ام بكن من حواله
Tamam misafir mehvani goverin bina verin ka hediyem key bigrin valla bak gene kaşyan diye ya. Avul keşyan velişyan. Kame veli kabul. Ana muha mehvani dişyan bigrin. سيدة السلام ورئيس Sar çavane ve salen. سيدة چند دقيقة سر ديجم هانا اجا ترى اقلاما وايفيت كهات كي اوج ترى هبيا ما ترى بشاند اوج تنه سيدة مخابن استشتكي تبرسكم Böyle kerem kam. سيدة هقص دير وشنا تدا سيدة جوان هنا نولو Müfehim nekir. انت كردي فهمنا كيف سيدة Ya müfehim kir kardeşim. Tegod ve şana mı da çe hana? جوان Are böyle civan hana. Yani böyle. جوان جي زعف باقلن هسا Böyle. تشتاك تبرستكن اجي سي سالي ما Böyle. تنيرم هناك جي زيدا قلن اف جوان شما تحقاسي رخنات كن سيدا يعني ديني خدا پیشکشکی دینی وشانه چما Çima mı rexnet ki? Yegum mı rexnet ki? Helbet الحسابي وانا hatta mı rexnet. Yani نعم او جواني ما جوانت ياخذ شده درباستكن لبا تيك توك هذا ميزن جواني ما اغلب بكبا بروفيلي واندا بكبا تيك توك وادا حمو يا اغو بيرك بين زلام بين روتو طازي بادب وبحيانا او زلام راحت كتشكيره ببيرك كيرا كاري فيديو بكشيني دانسي بكي ورقصي بكي هاري دوين صالوني هاري بيلاجي هاري بافيوني او كتشك روتو طازي هر حركتي بكي وقتا قواد بيب حرام قناها هلبت الصورة واد شي وين من رخنا بكن استني بالفيه يعني اغلبي خورتي ما اغلبي جواني ما كاميزل تيك توكي ياو بيركن بأدب وبحياة زلام بأدب وبحياة حيانينا فيتي تنا روتو طازي بكتشكارة ببيركارة زلام وبيرك دنام هبدا وشاني چه دكن فيديوها چه دكن درقصن قوفنده دكن دانسي دكن هر حركتي بأدب وبحياة دكن حتى جنو مير yani jinu meri haben babu kaçın malbati dinamam aglem malbat ulo video خب هبره çetkin u dünya alem sırrı malavat binin egavam bir harama zoravat çi atşeki günah ايش تشتكي بس يعني سيدة مخابة مرواتي هناك كي باشكت كاري böyle او كاستبني سبنغا böyle والله هناك نبي sana اسكت perseta o اسكت واشاني او مرة اجني كشت زاني كانت مرة نكش كرمه ازبكها بمجاكو ورم جورد به böyle neka هناك ديجي البندامنا انا سيزده ميفاني ديجي البندامنا انا واجي بقرن بلا وجي برسي خو بقرن جوارات يا والي السيدة يا ولي ترى خبره بكن تقوه بدا براخر ايغو خبر كرن او شخوله خبرات كرن لا تجاكم هالداري ازبكها بله بمجاكم تجاكم براخر ده يهلدم بايرا علي بيرم هالداري tamam da خاطرتنا اخوان سر شاو और बे हवाले वली सर चावराती का अब हवाले की बू हवाले शिवान का शिवान हवाले शिवान हवाले शिवान क्या और परसा खूब का हवाले शिवान हम बंदा तना हवाले नुसरत जोवा दियानियता गुलेता सर चावा हवाले नुसरत चमान आए हवाले नुसरत चू वलात
كاملا ولات ولي ايش ده طبعا كذا ها حوالي ولات كرم كم باش إنجان سام دنجيت قد بين باش إنجان تسابي إنترنتات ضعيفة الراب زي شبكة ضعيفة سيدة تقول شوا شبكة ضعيفة سيدة شبكة ضعيفة دكا كرم كبرسا خو بكا سيدة ام تشن شوانتية سيدة دبي ميجا سفري وقت مروج مال دركة في ميجا سفري شد بي سيدة حتى بزفري وري سر بيج ما شاش ما تشقاسيش مالا خو دوري شواش ترى بجمالها مرسيرتي اجال وان باش قلمه نوايدي تهاتي جهي خو يعني تدريدي يعني تدريدي دايم دي شيان تلورد سكني يا سيدة ما قد ما أريد تشبسي ما جدات ساكن أبقاسي ريدا أبقاسي جدات ساكن ما يجوا تدريدا وي زمانه قلت تدريدا بين مجا خب سفري بكا قلت هاي جهي خو ايدي سفرات خلاص بس أنا از دي ساعة يورم على جي غدا تساكن مسيم ها قناق لان ميجد بمويدا سفرين ليه يا سيدة بلي قبايدي سيما تسكني ودي ستبريكتي شقا تبريكتي تين مجا خو سفري كي قبايدي تقوازي سكنم تكوني خداني تقوازي بازر وجا بيس وجا هاي بكلمه دي سكنم تكوني خداني دي السفر خلاص إذا كانت نيتاوي مرو تام نيتاوي تشا سيدة أم تام زان كانت باش نيتاوي مرا بيجا خيرا نيتاوي اوا بكاري الميجا نيبرو ببي سر عسل تخوازي عسل بين سر نيبرو تخوازي مغربي بس عايشه تخوازي عايشه بين سر المغربي ما تبي از بنيتم دكم فرزان نيبرو بكنيتي كن دركعات واسمي عسل بين مسا الله اكبر تدركعتين نيبرو السلام بدي ورابا يدي دركعتين عسري بأزمنيتم دكم فرزان عسري بكنيتي دركعات الله اكبر دركعتين عسري يجي السلام بدا وخلاص يا مغرب يجي عايشه يجي ولو ويدي تبازين نيبرو بمسار عسري دو وقتين نيبرو دبيجي بأزمنيت المجا خوا نيبرو تاخيري سر عسري بكم قبايدي ملاي عسري بانقا دركعتين نيبرو بكا ودركعتين عسري بكا كن مو كارب كنيتي جي بكين لا سيدة عشاء تسأل مرحبا نو سيدة بله مغرب جيت تشسر عشاء وعشاء جيت تسأل مغربي سيدة زعف صار زوزانة ما زعف صار مجا صبيل ما تشاب سيدة نيبرود كن وصل إن شاء الله قبل بس سيدة بين التهرية بلا المجات الصبيل تنشي والله وقابل سيدة تجي الزورة بقزب كنيلة حتى نيبرو قزايا خزوبك مروج أنا زيب كيجي الدنيا كان مروج كيجي به نيبرو نبي سيدة أري شد بيه سيدة أزي بس بله ايه درباس كي حرام قناها شو وقت درباس نكا سيدة نبي أم نكال نبي جانا آفتنا يا زعف صار يا أنت هودي شليتي أم نكال تيمم قابا آب صار بيه تيمم بقرا والله تجي أغلي سيدة بدأ قتيش شلي ولا زي برصيديش تاب كما زناتها وقت الزعف شليت تيج أنا أم شوكين يشم حميش شلن أم دزمير تقول نجمت بلاوي دح شلا أم نكال دن هما صابوش اللي بيني وقتلي مسارني تميز بين نتدي نعرق بحاش عزرينا بيساتي بي مش بيواد بس سيدة حوجام جاردي ونجي بشين دن ده بشين قولي با مش كنت تدبي يا قو حريبه تشنابي زرار ناكي او شلاتي ننجسا مثلا باراني وفرو دراد نده شلبويا او باقيجه يعني او تبي ويش شلاتي تكاري بشوي تكاري مش بكي قوتي دسميش بي دسميش بي و شكاله د جسمه د شلبو بيجي تشنابي نجس بيتا ننجسا يا زعف جارا شليد دي سيدة أم زعف شل بن أم هما نجيم از مش دقيم نجيم مني از مجبور ياخدي صار قوري واضح ما بدا درتينم زعف زولان مش ما صاب قوري وشلاتي أم مشكن إن شاء الله تشتنابي يا هو مجبوري بيقب أنا تدسميجة كأنه بقرة مجبوري لينجي خو بشوي تدسميجة أما وش البنية ما تصاد خمني ما بدا درتينم سيدة زرار ناكي تشنابي مالا تاوا سيدة خدش ترازي إن شاء الله نيتا نيتا سفر نينا نيتا سفر نحو جيا شخوتي سفر دي نحو جي نيتها نمجا دزمجا يا أخي دزمجا يا أخي تمين الشيء سيدة تبي از بنيت بتيمم بقرم تجارك دستيق الآخر دي بروي خو بيني وجارك ديجي الآخر بدا بملي خوبا
قلت اني خلاص تمام. تمام سيدي بيت طهارتنا حاجه نوى. لا نحوجه. تمام سيدي خلام التمر رجع تبني خوش. وعيشه وان شاء الله خير وبركتها عيشك حلاله. بلي سيدي نايدو غربي. سيدات شو يا بلي كلام كم. تجا قلت غسيلنا عزلي خذ خمس خلام التمر سيدي. اهلا وسهلا. برو میگم تیره خود طرفی نظری خیلی فريق استاذ طرفی نظری چکی حرام تیزن فهم نکن. مثلا بیجن پر حساب مده های سیدا مفهم نکن. وی پرایی طرفی نظری دنگیت قدوم. سیدا میگو بنی دنگم تیگا. کابیشم. حساب مده پر هنه تمام اینترنت نظری حساب خود زیرا چکم خراکم حلالان حرامه فایست تشتنای سر. گو پرد حسابه مودت بانق دهبن بانق وا پرتش خورت شغلینه تشریکی وی گونی مو پرد حسابه خود نهلی حرام گناه. بخم زيرا شوانا بري حساب ولا بخم زيرا شوانا حسابي زير بلا زيرته دسيته دبن بلا زيرته نل بانقي بن البانقي ده حرام نوصل ري بانقه واشخرت شغليني سيدة والله ما فهمت مال الطابة سرستري ماري سرچاوي غربي سرچاوي اهلا وسهلا سرچاوي اهلا وسهلا سيداي امو چاوا درد کبی امی چا کا مهوانی کی دیام بگیرم مهوانی کی دی حواله روشلات چی گلی تماشاوانا مثلا از بیش ولا بیشم şair yani ego şiirat bejin dengbeş sanatçı şarkıcı hozan helbestvan kelam avana Rabbi alemi dibe ego jire derketi bin lupay wadiçin ejre derketi yani ava sanatçıya ava şarkıcıya avan helbestvana ava hozana هنرمندن بیچنه شرقیجی صنعتی وانگو کلام ملامات بیشن شرقیات بیشن سترانات بیشن ابانا انسان نه پیسن اجره درکتینا ایگو حجوا بکی والپی و هره و شرقی و کلامه و ازبره بکی و تکرار بکی رب عالمت به اوجی و کوان احمقن و اجره درکتینا فهمو ام بزین ملت ما حمو هما بشرقیه ویا شرقي كلام المالي ضد طيبة دا عربي دا تلفزيوني دا تلفونا وادا هم هر دبري هم الشرقي وكلام اب يا ربي عالم دبي ونا جري دركتينا احمق دبي انساني احمق لبي وادچن اوالي ولي تلفيدر بكامي مسوج اشترى دابو ولا سیدا ببخشید تا هیچ کن نیدا کرتاسیما ببخشید اویه که تازه تشک پی بگیده گوته دنگم تی بله بیشم اره تگو شرقجی مرقجی او قرآن ده هی یا نه اره ربي عالمي القرآن ده ناوي سورة كده بسورة الشعراء يعني دنگ بيش شاعر يعني ايجو كلام ملامات بيشن سورة الشعراء آيات داوية دا ما سيدا شاعر منطقي ويش حكي شاعر إنساني جري دركتي البي وادچن يعني حجوا بكن كلامي وقداري بكن وشرقي وبحسنن تمام وببنى حيراني دبي أول دركتي ببخشنا أسحسكم هو بشكي وقتكي زيادة ترى باقفن بشتغلم از بروي بنيرم تلفونا ما بقرا طيب تلفونا ما خبر بدن نا سيدا از شوفي از تلفون تا بقرم تشنا بزر تشام سرسن تشنا با از حسكم از هو
دنگی وشان تاتیمه گله مالا سیدا وردا وی تیک تو خدا خورا وشامت کن و خیر نه ملانش ود کن ama استدنرم از en azından zanım ki de din zani zani yani de din za baş zani yani eva yani esta piruskim ve ekida مرو ها وردا خورا به دین ترانت که دین خورا کنه تشتکی تزام ترانه yani لاقردی کنه جبر بیا جوان قلمي جوان بيت او جوا ترانت كن يعني مخابن maalesef ez bejim ejwa tırnı el tıxwazim ez no bejim nebe evam bu hoca bu ne diyor hema satta dineri çima hakka stara muhalefet heye وتي مالهنك بفكره مخالفت نورماله بخدي پیغمبر مخالفت تکرن ایدی چما بمرن ای نه سيدا ام تبه لندر هاني ام بيجن او نا ام بيجن din ra akeke belki ne berekota vaji. Arkadaşlar ben size Türkçe de söyleyeyim. Bu hocanın ne eksikliği var? Allah rızası için bak siz hepiniz Allah'a inanıyorsunuz değil mi? Şimdi bütün ideolojileri, dinleri bir tarafa bırakın. Hepinizin bir yaratıcısı vardır. Hristiyanlar da bir Allah'a inanır. Yahudiler de bütün etnik gruplarda insanların hepsi bir Allah'a inanır değil mi? Bu hocanın ne eksikliği var? Böyle tane tane aşağı yazabilir misiniz? Bazen ben mesela böyle takip ediyorum hocayı. Hepiniz diyoruz bu hoca vıraktır, bu hoca yalandır, bu hoca eksiktir. Hadi tek tek böyle bir yazın. Belki ben de yanılıyorum. Ben hocayı tanımak istiyorum yani. دباش أماني ولي دنا وكا هناك مهفانا ميدي البندامنا أمواجي بقنا دقنا وانا دنا خراستيه اونا belki civanın nizan çıkaberdin kabra kemasiyot tabi kemasiyot belki emrovun kemasiyot mera çeyde be ama az joko jiber te zanım te merove ki din parasvani az ve zanım hani var mı bir eksiği bu hocanın ya ben kemayı mahmuha hana am be kemani insan be kemanina be kemayı mahmuha hana ama ne jiber kemayı outkin tiştegol zora vadi ki am dibejin ايدي معلومه انا هم بحصل صناعيه كلمه بحصل شرقيه كلام بيجا كري الزراواتي دنيا عالم البي صناعيه وشرقيات كن سيدا اتر هات شيخ بيجم سيدا ev nara vaşan ne şey keçidi mesela ne benim yani Seyda ez xwe tera tişek habêjim ez xwe deîstim ji ber çi deîstim tiştekî mirova werê yani ez habêjim Tirkî bêjim bira hevalê jî bida ne kurmancı beşim kurmancı beşim ne ev ji kuçe hemû kurmancın elbamın hemû kurmancın erê ez hatêjim yani çi hatiye sere mirova qid destê mirova hatiye serî usane ربي عالمي جميل تشتاق وتسلمه بسبب بيسيتي وخرابي وعصيانيه قام الدنيا يدكن مشقانا رب العالمين مقريه يا جبوا له تسلم تقول ايش معناته ايش شيء ما فهم لك سيدا دايس خدي ينات كتشكينونك خنج خدي تشكينونك انت داس خدي يناندكم اي باور كنا بخدي چاوايا باور كنا بخدي ناوا قلت بس حبونا خدي باورتكم باور كنا بخدي قالت تشتاقو قوتي حموات باور بكي كتاب ايوي حموات باور بكي پیغمبر ايوي حموات ایمان باوری تدني وتاقو ایمان باوری بالله تعالى تدي استين كتاب ايوي قرآن انجيل تورات زبور پیغمبر ايوي داوي محمد پیغمبر تقبل نكي او ایمانات بخدي جنينا انا في الله يهودي دبي ايمانا ما بخدا هيا نخير ايمانا في الله يهوديان نينا لولا او في الله يهودي هبونا خدي باور دكي لي قوتنا خدي قوت بي محمد پیغمبر منا قرآن كتابا منا في باور ناكي ناخوك او ايمانا واب خدي دشوط نليا ناي حسابي باش تمام كان زاني السيدة أنا باوريا القرآن هاي كتاب الله تعالى يا تمام تخلص كاس باش خبر باوريا برسك اشتتكم باوريا تبي هاي محمد پیغمبر خديا استشيكها بجم سيدة أنا نقول باوريا هاي مين ويش من بيشا بش السيدة إذا شاب زانم خدي
او محمد كريا پیغمبر او قرآن زاني كلام خدي زاني ام باور دكن سيدا كتاب الله تعالى يا انك اجا خدي الله تعالى تعالى نكر خدي تعالى نكر لا سيدا اجبوري فكرة خدي جماعة تشكوتي نت كنت جاي ام نكا ازكار دبي وشانا تعبدي خدي اجا سيدا تعبدي خدي اجا عبدي خدي ما سيدا سيدا تبغى غير بهبره خبرتن سيدا ببخشي سيدا نقول الدنجن ببري تنعب دي خدي سيدا أزقولي زينة خبر تجمر بيك سيدا بدي إيستارة تارتشمان هاي كرن لولا أمانة عكس عيال سيدا تهمس بقاري كستا فهم بك تهمس بقاري دنجن بقري دواء صدبه مسمارس شما يا بخاطري سيدا اجي عرض خدينا سيدا باطيستان مجادله نايكرن شما دردي وعكس عناد دردي وانا فاهم كرنا سيدا نا عناد نا شو فهمنا بله جري تماشا منو سيدا طيب ما في خكت يا كروك بيكت يبها قنشك بله مزه گلی تماشا منو انسانی گو بچکیشی عقلی خو براسیشی بشغلینه و عکس عنادی نکی گو عکس عنادی نکی و زانبه گو رب عالم خودی و کائنات مروفا به کتاب ناهلی به پیغمبر به رهبر ناهلی به چاواد کائنات دو قصور و کیمایی تننم روشو هی بن فیکی و طعام بن گیاب حیوانات بن دو انسانی ده او رب گود و کائنات ده قصور و کیمایی چه نکریم ده کتابا خودشی قصور و کیمایی قانون و نظام خودشی قصور و کیمایی نیخستی ده اگر ده ویتامینه که ده سبزه که ده میوه که فیکی که طعام که ده کیمایی قصور هبن و ده کتابا رب العالمین ده کیمایی قصور هبن حاشا او خدای گو انسان به کیمانی چه کریا کتابا گو جیر شاندیجی به کیمایا او خدای گو خوارن و طعامل گوری بدناوی به کیمانی او ویتامین او پروتئین او بچنه والحاصل به کیمانی به قصورش بدناوی را چه کرنا قانون و رهبره که به کیمانی جیر شاندیا انسانی گو پچکی بهشه خو با عقل لمیزنی او فهم که گو اب کتابا حقا پیغمبر محمد پیغمبر رهاتیا انسانی کو محمد پیغمبر قبول نکی داره چای مرحبا مرحبا سر چاوارا ملت چای ملت باشین جانب صاحب اون چاوانن ملت مرا وعظ کی نادی باشا سے وعذاب مشکو درینا بچه دنگ تنه یا ملا مگو مشکو درینا عمل سرگی نه سرگی سر چاوا اون مرنگوزن نه موبیلی اجینه تمام مرنگوزو نه مارانگوز نه موبیلی ای مارانگوز ایری موبیلی ایری هم دولاب بچه دیگه قفات کلاویا تلو کیه مالا مگو بازار تلو کیه مردینی ما مردینی ما کرم کم گو فرصت هابه واه کتابه من کات مرا وعظ کی نادی فرصه خو بگاز وعظ اشتر بکم فرصه تهبن مفاق انسان توب کریه برای کی وعظ بی نکن ده باشا مگو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبیجه حد صنف انسان هنا روجا قیامت دبنس سها عرشی خودی دنا حد صنف انسان هنا روجا قیامت خود تعالی وات که بن سها خدا گو سهنین سها خودی پیوا یک دبی او سروک گو عدالت بکی سروک دولت گو عدالت بکی یک یاد دوا او خورت گو
خورتانیا خود عبادت و طاعت خود تعالی ده درباس کربی اب دو یا سیا او انسان کو قلبی وی هرتم به جامعه و گریدای بی اب سی یا چارا او زلام کو قیزه که خوشک و بدو دعوا زنا الی بکی او جی به اش خودی ترسم یان قیزه که کو کرک دعوی الی بکی او قیز بیجی به اش خودی ترسم او وی زنا قبول نکی بیجی اش خودی ترسم فرصت زنا هاتبه بردستی وی و بیجی از ناکم اوی ولو روجا قیامته و تعالی وانتی بن ساها خدا و اوی گو بتنه حیستر شعبی وی حاتمش ترسا خودی گریا بی و اوی گو دهم مسلمانی کو جبو خودی حج عبدو بکن و جبو خودی جی غیدا واجی جبو خودی بی و حج کرنا واجی جبو خودی بی اب شش یا هفتا اوی گو صدقه که خیر کربه بدسته راسته و نشت به دسته چپ پی حسیابه یعنی ریایی اونا بو دنگی دنیای نکر به ابجی روجا قیامت خود تعالی وات که بن سا خدا ایدی من خورتانی اخوا د تشتی حرام دا د تشتی گناه دا لبر ساناتچیا شرقی جی düğün saloni futboli müziki پیلاش پاویون دیسکوتی بتشتی حرام و گناه و بکچک مچکارا به حرامیا و زمانه خود درباس نکن عبادت ده درباس بکن عبادت معناوی چیه نل میجور روجی تنیا عبادت يعني هر حركة أخوان قولي خدي تشتاقوا رضا خدي هم بكن أنا تعيش تكيت موبيليا تشتكي دكانا خدا تمشتريه خنا خابني أوجي عبادتها تجارتك قنج بكي أوجي عبادتها ده زمان المجد المجا خبكا خوارنا تجلتا فخوارنا تعيش وكانت وتقول بوكي خدي تعالى به أو تبو عبادت فهموا अरे वाला आई वर्क नो ये इंसान ने कहा चुगो न जाने चुतश की जाने إذا باش أنا خب خاطري وخدي راح أجيب دي فرشاف من مالا وغربه مثلا اب ateiste ولاتی ما کافرتیا و جعکس و عناده لی ateiste لأوروبا هنا اوانا براستي جي الحقيقة تقرن مثلا اب زاكير نايك هيا لأمريكا يكي اصلي خوش هندستانيا عالمكي مظنة زاكير نايك ده يوتيوب ده بنویسینن اونی ویدیوی ببینن لأمريكا والبعد دولتي أوروبا دچه وان سپور سالوني وا سالوني مزن کنفرانس سالوني بركي 2000 3000 انسان ولو لي تماشا دكن لويد آتيستي واف الله وأوروبا آتيست سؤالا جي دكن براستيجي دردي وان علماندنا قابا جوابا خود بينن مسلمان دبن لي آتيستيز في ولاتي ما قبري مسلمان بنا ويدي ديني خناس نكرنا ويدي بونا كافر بونا آتيست أبانا دردي وان نفهم كرنا عكس عناديا عكس عناديا مالي قال لي تماشى معنا مثلا الشاعر صناتشي شرقيجي ايدي دنا ملد هناك بصناتشي هناك بشرقيجي هناك بكلامبيش هناك بدنبيش هناك بهوزان هناك بهنرمند أبانا ربي عالمي دو قرآن دا سورة الشعراء آيات 224 دبي حكي شاعر يعني حكيكات دنبيش كلامبيش شرقيجي صناتشينا أبانا إنسان جري دركتي إنسان خراب إنسان بيس إنسان أحمق ددنا بايوان حجوا دكن لوان قهداري دكن كلامي وان شرقي وان قهداري دكن يعني أب صناتشي وشرقيجي إنسان بيس نجري دركتينا اي قوة وابكي هاري قهداريا وابكي وحج وابكي ده تلفوني ده تلفزيوني ده عربي ده الوا قهداري بكي اوجي انسان نقوله بعقل واحمق وجري دركتنا فهموا ادناها يا اب صناتشي شرقيجي فوتبولجي سينماجي وان مانكينا با دانسوزا با شرقيجيا يا وش ملتر تش صنعت كرنا صنعتك يقنج قو كربن
چما جي همو كسي زنگين ترن انساني قو في صنعتي خراب دكي چما جي همو كسي زنگين ترن ياو عيشتيك صبي حتى يواري دي شغله يومياوي حفتي 8 مليون بلا 100 مليون بي انشاءاتي صبي حتى يواري البروي قرمي انشاءات دكي لسروي اسكالي تعبيد بيني يومياوي 150 مليونيا 20 سالات شغله او انشاءاتي خاني كي نكارش ولا تشيكي وبكري ياو اب شرقيجي ياو قليبكي دردخز فنيمكي دكشيني تريليونا برا قزانشتكي ياو تجملتر تشكريا ابين هاتي هنا خورت هاتن نقول عن قراء ام شغلن ناب عرضه ياو صبيح حتى يباري جي انسان ارى دنابوي عرديدة شغله يومياوي حبتها 8 مليونية 100 مليونية بلكي تشل قميوني باردكن باجان الشباش خيار ولا حاصل فيكي طعام برتقال منضلي صبيح حتى يباري تشل قميوني باردكن يوميا حبتها 8 مليونية جوي تشل قميوني بهزارة انسان وي فيكي وطعام بخوي هذا جي انسان على شقا منفعات شيبو ياو اب صناعتي قريبة كي تشيتكي اب دانسوز اب شرقيجي اب فوتبولجي بينج دقا شرقي كيد بيجي تريليونك برا قازانشتكي اما اب شرقيجي دو بينج دقا دا تريليونك برا شكي قازانشتكي ما نش بشتا وا احمقا قو او ملتي قو چونا قون سيراوي شرقيوي كرينا شرقيوي قوداري قونا احمق بانا قو نزانو بعاقل بانا وي او شرقيجي او فوتبولجي او سينماجي وي تريليون برا داباني دا وي جير الرجال بانا ياو عملك تصبح حتى يباري دا عردد شغله باجانا تروزيا باجانا فلانا باردكي شبشا باردكي 150 مليون برا دستيني لأب شرقيجي فوتبولجي تتشتيش ملت رناكي تتشتي منفعتاوي جي ملت رنينا ملتي احمق تريليون برا جير الدرجين لوما مازن قوتنا قرآني تشقى حقيقتاوي هاتدر دبي انساني احمق لبايوادتشن ماذا قلنا او ملت قلنا احمق بانا او صناعتي او شرقيجي زنجين نتكرن يباكي وي شرقيجي ولا دعوتي وي ساعتك اشترى الشرقية بيجي الدعوتاتا تي 10 مليار برا بديدا يا خودي وي دعوتي قلنا احمق بانا او شرقيجي 10 مليار برا نداني دا 5 مليار برا نداني دا د تيك توك ده الشرقيات بيجي خلق مليون برا جير دشين تريليون برا جير دشين اي او ملت قلنا احمق بانا جير ندشان اي مدنا ربي عالمت باحمق ضد بايوادشن فهموا ربي عالمت بانسان احمق البايوادشن انسان يجري دركتي البايوادشن شخوا او يجري دركتينا اي وكواي بيس يجري دركتي البايوادشن يعني او شرقيجي صناعتي فوتبولجي سينماجي دانسوز مانكين سر بشتا احمقا زنجينا او عربي لوكس بتريليونك عربة تقسياوي بتريليونك يا فيلاياوي بتريليونك يا هارو بسر بشتا كيوا وي كيفي وي زوقي وي او كي سر بشتا وا احمقات كي نخير شخو سوسياليزمي كابيتاليزمي كومونيزمي لايقلقي ديمقراسي افري فكر اگر اسلام حاكم بانا ريش با صناعتيارا فوتبولجيارا شرقيجي مانكين دانسوز كلامبيج دنگبيجارا ري ند فكر سيستما لايقلقي وديمقراسي وكومونيزمي وسوسياليزمي ريش با صناعتي وشرقيجيارا ريد فكر السلام عليكم سيدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كاتو شاويت راحتة. عشان جانت ثابت تشكوني هبال. أجمردينش بازار قصريمة. سرچافا أهلا وسهلا. سرچافتني إن شاء الله وسهلا خوجم.
خوجم ام جانكا ام مانيسا بعجانا ددنهف فاي امانكا ناف عرض عملي شيفا انكا بعجانا ددنهف ويوميا وان جيفا دو قميون دناف عرضي يوميا وان جي يعني نسد مليون حفتي مليون حشتي مليون يعني بحلالي خويدانا خوش خور قزنج دكن ايدي تي وري وي حفتي مليوني خوا او حفتي مليوني قصبي حتى ايباري تدناب عرضة باجانا الغربتية 2000 كيلومتر تتشوا جوالاتي قد تتشوا تي وري وي حفتي مليوني ايدي راحت تي هاري بدا يقون سيراوي يعني نت يعني ملات يعني ايدي اورنك سرتتينم وي تشمكن وي هان بدنا واصناتشيا وشرقيجيا وفوتبولجيا وسينماجيا ودهول وزرنا وشالقي وفلان وبيوانا يا ميزنا ام نيدي بعقليه خوجم انا ايرو جرافات ملتي سيداتي جرافا مش شفرتي جرافا هنكا شرقيجيتي حركس يعني ايرو زاروكي حفصالي بلا زاروكي حفصالي بلا زانب الرياض دين شي بنا تقلك حفزاروك بنا خوجم تقلك حفزاروك ديني اي ناخو مثلا ايرو عمريته 6 هفته سالتين حنكي خودك دكنن انساني قول قيمه ند بافي خو جاخو ايشا وقيمته بدته ناد فهم كر خوجم بله زاروک ماروک نخست نخ یای نخوا تمام تو دخوازش خو دین پیشوان بک اما زانن جقشمرتی تن حشای گوتناته جقشمرتی تن تربیسیزی یادکن دبی تر دربن درن ابنا خوازن تشتی ورشتر بیجن مثلا انا تقوى شوفيرم يك شوفيرة يك سواق جيا يك تعمير جيا يك اشترى بيجم فراغ دفروشي يك انشاءات معلزمة دفروشي يك اشترى بيجم عملتي تيت كنولو ابانا حمو منفعتا انسانة تيدا هيا للشرقي جيتي جي انسانة رتم منفعتي ناكي ماذا حتى او باجان تي بردستي من جماني سال او باجان تي بردستي من تشوفيري مثلا قلت شوفيري بكي ياك الويد البروي باتروني مازوت تخي وردا عربات قميونات تكليوي بفقي دريدا بتقي لاستيك تشيوي تكليوي تعمير بكي اشتري بيجم قميونات خراب وتي بي صناعيه او عملي دي وي بار بكن او قاسه تي او باكيت يقو باكيت بكي قاسه فابريقا وي لازمه ماذا ابانا حمو اري هبدو دكن حتى او باجان جويد تي بردستي من ماذا منفعتها وهي لي او صناعي او شرقيجي او فوتبولجي بوي شرقيه چه کاراوی دیگه ما انسانا مثلا لاستیکچی مثلا گودریدا لاستیکچی تنبه و توی قمیونا باجانا حتی تبین مردینه گو لاستیکچی دريدا تنبه او باجان ناين بردستين مثلا لاستيكچي جي خدمتك كي او عمليه ودي قوم مال توب نكن كوم نكن باجان ناين بردستين لا او شرقيجي تشقات قياوي تش آلي تارياوي بفي باجاني بفي فلاني تشيبوا او الشرقيه خد بيجي وزنجين دبي وهاري مال مالي سي بودرومي للوكس عربا لوكس عربا بتريليون كي صوار ببي هاري وي اوتيل بنج ستيرك 5 يلدزلي اوتيل دوا حوزه كيفا خو الزنا خو فحشاتيا خو بكي سر پشتا ملتي گوهالو تعبيد بيني بعقله گو پري خود دنا وانا يا ومدن ربي عالم تشخيص كتام راس قوتيا منفعتا وي صناعتي انسان رقد تنيا لانسان بعقل پري خود دنا وان راست خبرت يفيدا ايرو ما بيجن فاي تخش تقال كر تخش قوت فاي ما مثلا فاي ام دبينن من فاي تقال بعجانا كربنا واقم يوني مدنا بعجانا دي وانساني ما قش ددن هف بله تذكر او تسر شرقي جيتي قلت ما شرقي جي ودانسوز واشتر بيجم ويقدرن يشكي فدخن افانا قش نزانن قو حرامه زاني حرامه والله هناك زانن هناك نزانن بله مايرو دنگيما كردا جي اي هر كسي خوشتري ام نكارن استرانا بيجن وكلاما بيجن ام كارن بيجن اما ام نارن جي بوغ ام زانن كرداجي هنا او جي هالو سر پشتا ملتي نزان خوزنگين بكي اب صناعتي شرقيجي فوتبولجي صناعتي كلامبيج اي كرمانجا جيبن اي تركا جيبن اي عربا جيبن اي كيجاني جيبن همو انساني بيسن همو انساني گو بعقل وملتي وكواي بعقل وان زنگين دكي اذا باش خوجم مدخوست بالترب بين
ام پیوین جی ام پر پک کیف خوش بون و دخوازیا مشتهی انسان گوت وی ناس بک انسان گو کارا علی کاریات بک وی بک مودراتور خو گلک به انسان تن لور تربیسی زیادکن پیوا دا وشنته شخور مودراتور چه بک تو دخوازم مبک مودراتور خو و تو دخوازی جی از نه مودراتور کسینlik لمن وای 80,000 انت بگو مودراتور 80,000 takipçiye mi hey az ne moderatör kesimi jiber gut din jmer de alimine tu mesela jmer par vedike em ji te bişopinin o em ji te takip bikin em ji kıymet bite insane go kıymet ne da dine xo u ne da mezne xo nad tu kesi Aslan. Azet terkuma moderatör inşallah. الخو باش بنان خوجم و ببین خیر و خوشی ده Oğur be anam sana. خب شابه مالان سن Oğur be. Khuday qawat bdewa. دابر رحمل دی باوی تبه خودش ترازی بله ميزه قال لي تماشى وديت ابدع عملنا يكج عنقرة ويكج مانيسا ميزه ملتي ما يكج جو امج ويران شهريم تشبونا عنقرة ميزه زاروك بون جويران شهري تشبونا عنقرة دنا بخشي دنا بعردي خيارة دت شغلين ابانا جي ميزنا جي قوسري جي قزل تبا تشونا مانيسا بالزاروكي خوبا بهوري خوبا بقري خوبا 10,000 كيلومتر تشونا يوميا وحبتين مليون هشتين مليون اب باجاني قلنا ها طاشتي دنا البرد الصفراء من السر صفراء منا اب دستي وانا عملاتي بردستي ما خدي وي عردي علي كاري كيتكي او قميون او عملا اشترى بيجم يقو مد علي كاريا وحمواتي ده هي حتى او شباش او خيار او باجان او ته بيتشي ولا حاصل او فيكيتي بردستي ما لياو كافاني قو دي تيك توك دا وان صناعتيا وا شرقيجي قو چنا دعوتا وش خلكيره كلامات بيجن ويا قليبا چتكن الشرقيات بيجن ياو چمن في عتاوات جي انسانا انا تختورك ياو تختور جي انسانا را تداويه دكي بقاسي وا صناعتيا نزنجينا تعمير جي صبح حتى يبار دستوي دناب يا غيديا الصناعيه عربات تعمير دكي بقاسي وي صناعتي نزنجينا ياو اوانات تعبيد بينين جي انسانا را منفعات دكن چما بقاسي وا صناعتيا زنجين نابن ياو كيوا زنجين دكي ملتي احمق وا صناعتيا زنجين دكي وا شرقيجيا زنجين دكي ايغو وا كلاما بيجن والوا غوداري بكن چه كرمانجي من چه تركي من چه عربي بفرق ناكي حموجي ربي عالمي رابور ددر حقي وادا قرار دايا رابورا وقري دايا رابور چيا قوتيا انسان بي عاقلي احمق جري دركتي نزان لبي وادچن او بيسو نزانن ايوا كواي نزان بي وادچن اول لزگين متكري ومدرتور دو يوتيوب اذا para kazanç bike günah anne günah ya او reklamı gotene ser videoeta hagar reklamı İslami ben ne günah le reklam ne reklamı İslamina reklamı pireke rotu tazi tene ser ya reklama xwarne ke bike pireka rotu tazi te ser reklama abi selhi bike abi sewil ki pireka rotu tazi te ser ابا يدي بو حرام مثلا قناه من يوتيوب هيا هزار حب زيده فيديو من هنا يوتيوب ده قناه من يوتيوب مال عبد الله كردي خليل بن ويسين بخير خلي بن ابونا هزار حب زيده فيديو من هيا من الركلام قبول نكنا ونسر فيديو من اسبراجي قزانچناكم كما الركلام نلقول اسلامنا الركلاما چبكي الا بيرك روتو تازي هيا يعني موزيك بيره هنا شرقي بيره هيا يجي لو معنى من اول ركلام قبول نكنا اسبراج يوتيوب قزانچناكم ولا دبز يكي گواجي غيدي ما ايواري هاتي خونا من مجبوط شيا از نزانم ولا نزانم يعني معنا خونا نزانم لا بلي انا مسلمان دبي گوجبنا غيدي يعني هاجا جاري خطاك البوارات كربي ويعفو بك ولا بورن مني نزانم اب انسان يوتيوب چلو پلا قزانچ دکن از نزانم يعني بله گلی تماشاوانه شارژا تلفونی براستی کم ما هندک ما
مەلێژی خستیە چێ نابێ ئەمێ بێت لێ وەشانە خوازن دی بداوی بکەن مێنت خێر خۆشێت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته